Mengifika babamba makhanda mrani ngesida beshili babamba makhala kumanje kwesinye isigaba. Yabona amakhosi wena ngikuthandela ukuthi ushibhile and into enye nginothise ngayo noma ngayi-afford izinto tona ngiyak-afford. Yonke ngikuthandela wena amakhosi. Yabona amakhosi wena futhi ungcono. Abanye abantu njengomastende yazi la umastende yonke ifurniture nazo zonke into ezami. Kodwa mina mase kufanele nginakekelwe noma ngizwele akafuni ukungizwela. Angikho kodwa lapha. Into engikufunela yona ke amakhosi ngifuna ukuthi ungiphe into esabekayo ukuthi abantu besifazane uma bengibona bevele bathuke yabo ngibe nesithunzi. Ngifuna uba nesithunzi. Ngikhala kanjalo ke makhosi. Koneleka kamfana ufike ekhaya. Ngifuna amakhosi ke lalela ngifuna mangiqhamuka basindelwe bese beyangisaba ngifane nenhlwathi kanje uzosimele ngifana nezinto anaconda. Silwane Futhi umastende methuze endlini mhlambe yami kube ngathi sizibeni akangiboni into njengayaso sobala ngifuna into enjalo awusha unanto njalo ufike ekhaya ngiyayibonga wonke umuntu la isemuthilanda umuthi ngagaya umuthi ngiyagaya umuthi mina thandela lokho ushibhile futhi ushibhile zibeni bangabona babona umfula geleza amanzi la endlini ngizongithini ngithanda lento yenza ngifekeleke mfana yes makhosi awu skephle uthi themba die fana ubuthe ecingweni ufuna andemanzi ngifuna lo anda fana letha lo anda okay go back Hayibo. Ngiyalingwa yini? Hayibo. Wemdolong. Hayibo, Wemdolong makhosi. Iyabona ke manje. Makhoswana. Yenziwa lo nto yenzayo. Kwenzakala la mdolong. Hey umakhosi lo. Hey Makhoswana lo. Umakhosi lona. Bizo. Yeah. Hayi. Hayibo. Ubona konke ngizwayo Uzwana? ngitholayo la uwe uzwana makhosi. Nguphi baba wekhaya akekho Ya ngekho. we kadami mgcine lo muntu unenhlanhla enzima kabi lo muntu yabona wahamba lo muntu le ngane Yabona ukuthi yini engigqoshela yona? Uyayibona kodwa into engigqoshela yona? enye ngikisibuse lalela umoya. Isikhulu lesingane yami lo muntu wahamba kulele gceke kuyongena amaphera kuyongena igebengu lo muntu unezithunywa evimbe bonke ubumnyama baleli gceke ubambile le gceke mfana Ngiyabonga kakhulu ngenhliziyo yami yonke. Ya imastand kufanele wazi ke manje ukuthi njengoba umakhosi ilethe ngifuna uzongiqinisela ukuthi ingabe khona lutho kanjani emzini wami? Hayibo lo muntu uyephethela ekhaya wahamba inhlanhla azohamba zonke kophi izindlu yabona khona futhi ngiyibona ngathi khona izinto zakhe ngapha kodwa ngani yami lo muntu nomusa ya khona into zami yini into zami lezoyishilo uzwile ke manje kuthiwa kunento zami Wena nje lo muntu wakho lo uyangibhedela lo muntu kumele ngihambele legcekeni mina ngihambele lo uthanda ke lento oyenzayo makhosi ngoba manje uyabo indlela owenza ngayo usufuna ukuthi qinisa amakhosi la undi lonke igceke ngizoqinisa lonke uyabona yini Mdolong. Ngiyaphila. ufika nje ngikubhizi ngiyaqinisa la ngilandule into ugobela Echamani ukuphela ngiqinisele la ngenzela ukuthi ngiyazana nochamani la yimini isilimi uyamuzwa ngiyamazi masenza nje yini le enziwa yilo No akhuleka ke yabona ke futhi le yenzakalayo isemthethweni awukwazi ukuthi ungalwisa umdolomba mayefuna ukuyiqinisa le ibiza nge-spiritual protection and awukwazi ngempela even umthetho wase South Africa uthi everyone has a right of life okusho ukuthi umdolomba mayeqinisela ukuthi ayiprotect empilweni life in my house yeah thokoza gogo life everywhere yeah nonsense le yeah awuzwile uzwe yabona into ehlangene nawe sayikona kodwa yazi yabona nje lento yabona lento yenu wena into ngenzele yona wena wozala ngiyithanda into kusugijima kakhulu manje kanti vele ngifuna mapholo uchamaneke nje bawazi uyamthemba kodwa ngenkotho no chamane ngiyamazi ngimhlonipha kakhulu Okay. chamane ngiyajabula ukukubona okay uyabona ade ngicabanga uzobe ngikubona ngibona ukuthi zibe ngikubona ngibona hayi phela sofuna ungakhokhi uqalele ke khona ngicabana ngizokhokha ushaya izulu emini kapha ngizokhokha angidlali mfana ngibona ngiyasebenza cha mina ngizokubona imali ayifaka ebank
ayifakwe ebhenke le. Kamani awukahle phela nawo ngiyakwazi phela mina ukuthi ububombombayi le nto zakho kufanele ngi-check ukuthi ngizafuna futhi ukuyi-check-a le nto yakho ukuthi wena kahle uyangibona yini uMaster mesangibona kanjena ukuthi sizomapholoba phela Awuthi noma drink noma manzi gijime imanga ngininye insula yo-5 liters ayifuni letha yona ya kufanele kunika insulu ukuthimula la ngoba vele into ebalulekile ushaya ukuthimula uthimula kancane iyonto ekushayayo ngiyeza la namanje soshaya le phantshi sokwenza kuqhepuka izinyo ngifika masinya ngenza bajika amaqhinga ngenza beflip